Shagumva iminsi ishize ninjiye muri ofisi. Sorry bit. Nsavashina. Kuri hano se wawe kutari kubashi. Nje kuri boss kuna ameze. Tsempo nasuza. Mbananze kufurya mu ndakuvuna. Neza. Ngamba nange twica cyane. Aranga kwica undyamye gutya mandi kuvuma. Ntacyo. Abo ayica bisheri wanyeze. Meze bitese ko woje utambwiye. Nje nakubwiye ubundi nkuhamagara ngusaba uruhushya narwaye. Ubwiye ngo nje kureba kandi urwaye. Uko wamenyereje kumbwira mbere yuko uza. Iyo mubuze rero nibwo ubu ngubu nsigaye nza direct ntabyo kuguhamagara. Hagiye ntekereza ko ushaka usinziriye. No, it's okay. Wise yarari mu biki hano. Ese nawe yaraje kundeba nkuko waje kundeba. Njye se ndiwe. Katari mu kazi. Oya sheri mba ndi gutera brag. Babuse babu no wacu. Gomba boss wacu yarwaye umuntu abahangayitse. Boss aba ari ubuzima bwacu. Nese babu. Kuri hano ngo akazi kari gupfa. Oya. Ubuze. Which is it? Imyenda ugumye gwifu. Umira kura kumage mbabwira ko ngomba kwitara ngiye kwambara ngagenda umwifuzemo. Kwiki? Inyene nagari wihaye ngo yimbwire ngo ngambwire ngo nyifure. Kora mubwiye kuyitera mubwiye kubibaza ngayifure. Kandi namamaga kuri telefone atambwa ngo ambwiye ngo nyifure. Ngo uzayikenera ngo Ngo bazima me bicanga. kubimva. Hanyuma rero cyane guhamagara ajya mumenyesha yuko nyuma y'isuzuma ryose twakoze bigaragara ko Sam atazakira. Tutambitse Yani ko burmeze. Musaza nyina gazakira. Ntabwo azakira. Biragoye. None ufuze imyenda idafuze. Ubona gifuze. Shaba kubiye gufura mu ijoro ubuya byende. Urakubitwa none izakabgane zasagutse kuri Yesu. Niko vuga shari barakusikubise barangaze kusikubitwa. Wanshingutse Yesu. Mbutati ni kimyohe nk'iki. Kuva nagera muri iyi nzu. Urumva nugambira umuzi ikintu kishima mu mutima wanjye urutse. Nkumva ndabihotse. Oh my god. Kaguhome. Pepsi. Kali mwenza kwasa shawa mkobwa. Wow. Kujya tuta wishimye kabisa. Guhoma nirebera. Guhoma gure ni. Niba bakabura tukanangumura kwitwa n'inkuba. Gaca kuko inkuba yakonona yakwangiza. Gaca ngo kakubita rwose. Mbara cyatinda yerekanye kuntire. Ushobora kuba ufite umuntu uri hafi yawe cyangwa ufite nk'umwana wawe ari wahumanije musaza wanjye. Ariko bitinde bitebuke. Bibe vuba bibe kera. Umuntu nzamumenya. Nukuri pe mwokabyamwe mukore subscribe kuri iyi channel ubundi